yenu ewa Sompa 93.1 ye kwa yanim te ena yehwe na meka cho se wakoduma samoa ohuhwa afidie Emma tromo bedie kopa bibidie Sompa Asem Mpe Nipa yaba na yaba yeni emirikisi a usaya ho ebopa enye na chenchenku a yade atumpan eche yakasa ase ene Sompa Asem Mpe Nipa yenono na me ye oteltetu bafo ene mebo metaba mu menamfro esoro mesai enamfom yani konto krowi a yada mansa komu efiri nonso eko ne nonkron so anwumire bia efiri juada eko ni fiada so wokoduma samo wiafidie ema tomo bedie kopa bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba so a eye pabne so na ye kono na yani ohintabu a yetu dade ani ene obate yenka ewo dwumadie we so ofalumba wagina adwa sa enna wo mono ansamwa kokote ene obate nenka ewo dwumadie we so enya asem ketu akra producers awadawuruma wadi bi abato proso na yebetu sre ene abasa ede amamo na yesuamu ade eya kwanta Brisa Isaac yenyina kwanta so ntwamani nanso hwa enna yebegina kokko search Fletcher wano de wo so didi sumina so won pene ho asem wayo atweafuno nanso so no nyansa wonim de omanfo emfa wo mo adwene enko aboa kokko search wono no Fletcher no wo bo adwuma na enra dan no production mi team no ye no ne mabo mo abaso papa sa ene ye no dem no te yeko akoyanim na woko master control room wa MC a hono Azuka wone Kevin Kwoba Jasi Semprimu Bema ena Osika omo ebo adwuma pa na enra dano na osika birthday na wo se yede no to TV no so nanso enra na aso hye ne bre no amakwa ene osika birthday no belated ena yede ema no na se ye konkran so a Sompa TV no systematic press omo badwuma ene safo kantanka gosu ni fa hoyeden abrante no omo badwuma pa ena Tony Mpempi no Asem Mpe Nipa do streaming live man ba Sompa TV no your friend Tony me konkran na me no din komo oyenipa se oyenipa papa kofro bofo mpa ba ma asuketu am yi pebre na sa ya Aboagye fosu 19 fosu me na me tia twam na me de Asem Mpe Nipa ekobose azaze so me ne funtum pa katatie srebia bonchena na atwentwen kodie wu a ya twam yansan yakosa Sompa Asem Mpe Nipa fosu me na me tia twam na ye ko akoyanim kama na rahosem ewuom se ya ne hia maase nimpon obapa Rus ne maame watoa nananom ense do buokrum ya na omufre na nkwanta na omukokaye Asante Mampon kwanta enunti na asefosu menam se yi nkwaso maase nimpon pa da from enya senketwa afrisika nana atoa nananom ense do ya ne hia asem ewo nkwanta enya asem ketwa kra enunti mefa akonya we so na abusua no mema wo munyina yako ene hyeden saa no wo be yi onipa bia nanso ebre a odebeko no eno na ya na abreho no eno nti obapa ya ne hia ye ma no akwantu a wokro no nyame ema no baby pa entena emfa emaye asem kesi o ya nche na nafo susapon ono eye daman hene o hene yere amasewa ototomatos Asante Mampodwom maami we yi nipa se na yemfa nche akese ensan koma na nadwoben ono so eye da ho hene na nadwoben na nana kwame enso ewo soame ensanfon Arena of Love ekuoma nyina no yemfa akonya we so emfa enchia omu nyina enne anwumire ye obi ka kira Asanteman obi kire Asanteman na Obapa Rus Yankopon empepa na niwam nisuo ya na edin so maame enso ebefiri wonsa edin pa nya asem ketwa the nations anke bibi abakode ya de ama ye nkwa ama ye hunu han foforo ya na nhira ne ani die ne kasa nka twedi ampo
ya media bosumi we die twedi ampon ekwan bi so no one ma ani ne ye aha twedi ampon kwan bi so no one me ani ne ye ya je se one ma ani ne ye kosi se go so ma hene otumfo betwa hene oda fomu a nyame pa on the 8 na ye start ye wura na kura se ko ho ntotoye esi gya ye wura kwan ye ko pe go so ma hene kura bre obi anim se go so ma hene de bra of lumba ye lumba no one gina ma nem toto niema go so nyina ma ntoprot na wa ye bi nti ye wura won kwa so nyame mfa wo kra nsie ye na afi mi ami wura opim so otumfo ose tutu ono so kra ni da kokom bi ko ni betwani na awu no yewura na ni eda kokomu angoso wa afi de na santi dupon ba akonso so ase tutu ye dade lumba ya na miracle me Barcelona prayers nyina ni aboa wo mo ano Barcelona prayers ya aboa wo ano coaches team ni mpanimfo nyina da yaw na ya mo magina so mo mada de lumba 1 minute silent na obi wo kurum na wonnim ba bia na links kodura ba hwa wo bebu nanim tia yakura ye hunu ne ye be ye no Barcelona whole team na Messi bobo wo ho no se ne nyom no mo nyina de motivate wo muntia mo nyina gina brane no obi aye silent for 1 minute mo de mada de lumba na Trump o pe lumba nyom pa o me se papa na woda form ne no Ghana for the ultimate kan ye be kan nipa bia ho won fom ye bat odupon kese tutu asantema ni kosu ya kese ba ko da form a ewura kura wan fa kwa se de wo kan no eduru ba bia difu bia ne mo nyamo ni ko ani asa agro twedi ambon kura kan yenim no wo ha se wadifu ye no kosuro enso so no hwede emrofo ye quotation nkom hye bi ye ne e ba ye se abusua kura tweda abre we tweda abre obi kan ya wode aye na ye ne ya tese ye hunu ne ono abedua se ye mfa nkata ne mfonzo so yintimi nya ne sa badabro chirefo ne ma omo ye no se mtifie no na mhwe na ada ne misun sa Charles Kojo fosi na da so no Barcelona fo no ire na yi e beto ye bona ya ye na da ya wada enwum bekasa pa Kojo fosi nyum ba ko na mepone ene da tena de odi asem bo na nya tena na ya wada no chirechi me pentema me na duru ye da ye bepone Kojo fosi nyum ba ko mienu wa hu me ne mu ye nya ne ye be ye bia odi obo no kra ye o ye legend arehu anya asem ketua papa wo tunwum a empempem ho towo anya asem ketua asem o omna samo bibia boko de ya bibia de nya boko sa se de manu gusu yai enfa ncha kese ma ya tiefo ne ahwefo mo hwe megidi se kase ehwene nya na anu nso anya na anu nso nya na ehwene nya Ghana ha yo kasa bi eda ha no mo a ehese ehwene twetwetwa sa no man because amwaye bifu bi ani ani munyam ni akeka ne sa to abrofonso ni mi sa no ma no se babu kwa no kan babu asem bi o kan bi na ye be o de kan bibi ba ye ne ye kan raw pa choko kuzu ati ase ye kan raw babu asem bi o kan bi na o kan fo gina bibi so ba ha ne ye kan sa nipa no wani munyam pa so ye se udifu ni ani munyam ne krum ade na nipa ne ye no so ye Yesu omni bi short ase babu Yesu kuri mama enti na mbu sa be na mekache Yesu e betimi de ho atoto Yesu Yesu abrabo obobo ebini na obeti se lumba ti o sesi yi wo ba sebe kwahwe ababa bi enne wawi obi be hye nkom kura fa no obi be keka nsamfo afa no ko usari fo ndi be di o matem men ha so ti am de o de jawo ti de pese kan ne se kwaguna na lumba we ahawasa na na wo na busa we me na na ewu ase ti de pese kan nyina ne se na menwa bi wo UK of frame no enfanse nyina maame na ono ne maame pa anti ago she fridge menwa ne friend kwa metwom UK waka sembi ne o se ade bia wo wiase bia na eye nsem kan bia lumba de etimi de bonwom ye wa rewo de wo ho ye wani gie de wo ho ye wa yiase de wo ho ye wa soro num de wo ho ye wo de de rensa ye wo de num nsuo ye wa kutia mo ni nyina be ma de bonwom ye wa rechechire enti dume bi a utie ni nwumbu a na wra ho sa your politics de o mo edume bi a o wra ho de wo ho so pese wani gie de wo ho o pese o rechechire a e wo ho
parliament for to lumba nyum no mo anhwe bia na mine no ono kra tum se onye akan for not na o to lumba nyum no na we win na no ba ye no na parliament wa de na ko je fuzi waje papa basiwa bi em se na nyamsem woni mu pa na o te ba bi ne bolumba nyum no tapo ne nan se ne refi se bedwasa o tapo ne nyum no ne nano se ye wiase nyum ne refi no tapo si na fe de tapo no wo ye ne wana na fe de toto aso atimi no no na ne yire o te ne nje pusu ne na refi so te ne po ja ya na mavo ne nyum na de si ja na mavo nyum na de chese ye nim nkrofo mu okro mu wa me se so mo ka asofofo eni mpanimfo so mo ka e ko nanke ye wura ba fo mu a ka bo hu nyuma ye bonum most of them lumba nyum ko a etikwa gwa ba ne se no areho ahomte na kwadwo opro no ma sugu wiase kwadwo ma menka ma ne am se na mitete mu no kwadwo ma no aba adwa no am se be 12 day apie 12 kura so anya wa anya hwe because so bi so ba wiase obetimi dia hwewo nti kwa yaw ene ya kasi ya kalumba nsem na te se de ya menwa yi kan se ene Barcelona na de bia meka me se ya tia nipa ne hu hia no ye bedi ne hu agro mankrofo bia be fa kom wo Ghana nipa ne hu hia pa no na ye mfa sa de we nhwen na de nipa tia se ya ye ni ne hu adanse pa na sa no ma we ya aka ho wo Ghana hadodo nipa tia se ni ne hu adanse pa nipa wu wie na akasa nipa so masi de nya no so nipa biem wati asen so ne yaka ana didim sa na yeti kura mu ana nipa bia wu chese ya hu omo so mfaso omo wie na yesu ye hu omo so mfaso ye be sere nipa omo tie yen omo hwe yen ebra woni nwua bi tifie woni oba bi tifie woni wofa bi tifie obi biara cha nye wabusu ni kura na edumwe bi ade omo ye no otiase enye bibi mani hu na Ghana nkwa na obi wani apintifie ya ye fie kama medwene ho amentiase nipa ne tiase no ada ne ye pentifie ne yenye ne fie o hire yimani hu enne obi wo fie wankwa water closet so da woni fie wo wuye ya tintim water closet woni okay ya be stress ano ma ne hadwen ya ne mfa nchia kese ya pa ne na se ma Joseph Mensa na enura no ya papa Bible no kwafo enura no nsem because na eye me de na ye kama nipa desane bi atiase Sompa se obi ba na obi se wo bo na so wa onipa kro wonyai eno a ye papa ne ba na obo ni tin ko se se mu program yi nipa frɛ pa nti amatie se free no abesi ne course no da so ba eno na ma Sompa ye Sompa so tia se oni se papa no so ye kan na sem wase me kwa mebo mu di no yakɔ radio akase be 3 mo frɛ me antina da me ka kyerɛ mo se mo mani nso ha yi so ye mo na mama na so ya mo ye adwuma o papa no mo aba eno prophet ba papa tente kese ya me so on so oba nde kro no to no so o na rehu o se no bu nkotodwe ebra no ma prophet ye friend say Joseph ni husano no wa no bu nkoto se wrade makoba bi akwa ne aha na mahu se mabai yanka no ma bi nwakwa ye ho na emum ye kan se chewe se nyankopon ma obi adwen prophet Joseph Mensa nra no ba na wo ba minim de ntia ya o kasa ye dana se ma te ho asem me dana se pa se wanti obi asem na oba ye no na dwumadie na kuta nyame de ma no na de ma so mfa meso wiase man wan fa ma nipa ba ko guaguagutia ti Joseph Mensa nya nipa ba ko de a nya ya de a asem no nyina ne se da ebenada no na apostle Kwame Kwaten neba me be suiso ade bi dia ma no sanse eno ano wodi so Asem Mpe Nipa wodi ni sa free se ne nipa bi mpese obeba untime nyene moso nyame adwuma no ye nye nipa adwuma no ye ke nipa dia ko ama nenso so no yesi pese no kore dedi wo se ne meba nyame nkoa no anka nipa bi bona so emma so na ohwe soro no hwefo no se sa adwuma di onyame na di ama me se me mfa mra na me nenso no oba no nya good results oh yes papa ni nyame ncha Joseph Mensa course we na ba no so no eno na ma no ka se Sompa se mo boy adwuma te obo ni tinko se so friend me ko gina o se sa anka me ya ye me awo kwa bi so
Iti nipa bi nya asade na Nyankopon nipa nya ba akofo de a. Dabi. Nya ba akofo de a. Dabi. Nsem how. Nyankopon nipa de nyina ye de. Nyina ye de a. Oyin tem gyina fo ma Nyankopon eni nipa. Mo eno oba nso nya good results. Be da gyina. Joseph Mensa. Ye nyina ye de a. Ye nipa bi nya asa. Isi number ne nya. Nya. Evene ne abefre no. Omfa. Okay. Eno ada na yesua de. Na ya famu aba na ye de atentene ho e wa brabo ene awade akwantuo so. Orofo eno ada ye de to ya apono so. Se de ne be ye den e be ye nwanwa. Se bema wo ba be fa ne yire anani kunu achi. Eno a yesusuai adwene pa totoaye. Na so bere no so no na amaye kwan pi ama ye nwuram. Orofo ene me pese me busa se edie be poten ne ma wo ba ana be ma ofani kuna na ne yirechi afutu be ne de betato ebia na ya kon mabo ana ebia na ya huni di bia na edie be poten ene be ma wo ba ya na adwene se da bi mi kunu wa hyemekawa me mpremene ne tena ya che edie be pa no ba no ebe ba no so bema no die be na be hye no se meyiri mefa na chi ana mi kuni mefa na chi na mapepa ma no asa ba betena fie e die be poten ye di kan ye na ye di examples e bai se wo ko Liberia oba na bema okofa mpena enye news e wo ho ena the nations anka so rebatu mu se wo ko South Africa oba na bema betumi ne wahyehyɛ ho na ne hotel no hia no a ukoduru ha fam because san komo no ho enhyehyɛ na modie entu beduru anya afi na be komo o papa dwan no o ma wo sɛ ne ade bia knama na wo sɛ debi adipotia wo hotel wa koye no sɛ de obefa no na abotoye mu ayedai aba eno ye South Africa for na ye ha de bema ye nunkumfo oba ye kuratwini enu ti amadodo no akopiem wa fiase wa wudie bi omo adie eno na mebu se odede bi na anwumire se ade be ne bema wo ba na bema wo fa ni kunachi na anwumire ye de foto betato na me ogidie kase se wona wo ye saa no na anwumire ono so ebetumi agyae ana so bete so kakra because duru ba ade bi oni didi mu cha ani gyae no ya na edin ye pa abrantie bi de na asem bedame wo hwa haye wo ware wo ba bi di ne kwotena bibia ni ne mu atem didie no dako be ma no be fidie so wo send the voices ni nyina mame na atem dia wo ba no twa be ma no abreho na asefem the nations anchor ya radin shira na onye okese onhire nipa nyina granny ofie ne oso amaso ame ohedwumadie okay sanso na mafia ne ella ne sister Silas omo ohedwumadie nyame nhire omo na onye omo kase mafi omo timepeda na makosera omo ya asem no awreho na awreho ni nyina nso wo ba bia kopem me de makan na me ka biem se be ma fa na yirechi a oni reason oba fa ne kunachi a one na jai te be ma fa na yirechi a oni reason na kire de yen ye damanfo eye mema be ma bia hunu ade a sheskes ta ope okoheni ewum opese ohunu se de ete nti ye ni reason se me yire fom me yire ye sei enu nti na me ko e da bi yen ya se ye pa na ye pe but obe fa ne kunachi a omo na wo reason to no onyafo wachi a wadi wajai na omo reason ne so nto asomu eno omo so de ni akonya so omo yesa eno na aka na omo usu no but ye bedi hu nkomo enumre be ma betima fa ne yire chisila odo ne yire obe provide ne my school fees obe hwe ne yire se ne wo so hwe chop money o de beto otoka akura de ma ne yire ntentem se be ya na yire nkonya abufu ifi be ma akura fa ne yire chi ne se bi wo ne nsam ne ye chi no a se be ya na yire nya ne nkonti odi fie filling station anaka ene pata ne yire se ne amye ma anye ne yifa cha me ne koso tenase bo be fa wachi a obo mpese mrepem gura be chi no wagina so agyan na woko ono beze burukia ati kun to kone kora na nka wo firi ne so no watima akoba bia wo ko no akonya na nigye
nti ye mema de mekanzi ni reason edama na ye de de no tena se de yen a e besa afo achi na ya eno so emfiri yen efa bi se ma beti ase emfiri ye wetuma hye oba akono simple na ne simpleness ne so de develop odo because ye wakono ye mema na ehunu ma na ye pe ma ye nwene kyena bo ba hunu be ma na ope na ogene kyena ti na mema betima ba ne so apem but obeha tusu ba ko ofiri se ne kyena be ye fe na wagya ne ho ama no ba ye mema nwene kyena ye dwene ne se de ehu ya efe e wo ma asemu na mekonya abrabom nke ye nsifie ba ma asemu na meka ti ye mema ne ye nwene kyena wo ma asem ho ehunu anantu ni sisiye otu ni sisiye a edana ya do no no atire odi bibia ko wo ye ni ansa ne abadwene kyena na ho se de wa start ne niamai emoame de enya hunu na se oye ye fepe eno ase ya ne wutu anamo no sa anwoye ni a ye nsan eno de enya nkotena fie ne ehunu fofo na sa ye fe sa ebetu sa anamo no ane ntia meka sa mfiri ye mema ne se yaw ubetuma hunu oba bibia wo pe bonkoro afo tu se de oye bonkoro afo yo mo me smallish to kakra na ntuo kakra ne yemtia kakra no omo no omo slim no yes you from bonkoro afo we manima we ubesimi what terms e che medi eti kwakoi wodi ano na bekọ akọwa no yaw o wale ni wie ya na ewura fisie fre bibia wo ya wo wie ya ye kan molikoko kakra doctor wo ne panie kakra ye bo ni nzuo kakra no na obeye mpampa enye no na wo de koye to obeye saa mema gidie mu no ugya oba na ane na ane ni yido bekoso atena ho nanso ohia bonkoro bia wo saa akono ni ndi obekọ ho akopira no obeyi afa ho baronsi ye mema de sade oba ba wale ye tie no ye nyini ye femo ye nwu na stretch mass aba ye ho ye nwu ne ntintina be ye ho ye nwu ane atu abom ndi ya buru so abi akrab ne nam enu ko mtimi yima ye masa hwe ofuni ye kase ne ani aba ye ho so ne de jogging abefra bo oba kase so wo ne se eba untimi nya hwe mfa ho wo ye de sade wo hu na wo ba osesa firi sa atebe anim na obi antimi ni adanse se me yere wo ne ho abaye fe twen se no won wo ye because award wo mo kote bia hodo bebremu e won wo da na akura mfe na sere da indi type na etia first ne na nye peda won wo da no na sabita frache ono atimi ko na joge bi ene be ka tro se wan hwe wuntini no ye operation no entimi ma no nye se ne otie se de ope akura beto ne yem na ofiri mu no afuro no be di agu kakra enye se de na afuro no tie first no de na no abo nso obojins no odi wachi a na afu anyem ne ho na edi wachi edi se wa no ni dokura ntimi ne ntena ba asela ye no omotena tie kohia se de wotie tama ye nye no de na ye libeje ho ye beko emema ye de no ene manzo de no any reason omo na wo reason but ento azumu se otimi na otena na wabofom kwaku aduma na ase eketu abi ayidie ne yayi uketu abi na top money ma oba wure timi fio na wa damfa na ne nam oba wa ne ho pefu ntimi je kwan so saa the shoe na afi wa kai se brand symptoms bi kire se wonyame ope na metena we ho abre na we ne da so wo ho ndi oba ho nim se waduma nye o chem 2 million 5 million na ma so ye fon on va nche won nsem se wonyame ho nye oje na nka fa ma oba no o mo oba na hunu se hukuru to no me na me ye dubo se oni modingo sa me ma no nya bi suro no ubefie na abecha me yiri sika afama me na men kanjere se wadamfo se safo no almost ye dangerous me ho akere me ti so be so oboa me yira obi kura me kura na odi ese na nim kura na be so gobi na me ye krem ntimi amanim na blood 500 hard ama wifi ama me na onye nkakra kana eden abrabo mi se be sa apeki bi na ahye bra nsem na nimu ayi duru kakra we di obesan ho de ama oba bigura na wonte no ba na be gaze da wadamfo asema me o danase no fan se madam fie woye ada obeto form no da no akrim wate asim okọ edu omo kwan omo de omo fa so ya omo de fa ya chi no ento asomu o yare omo tibi dwane kọ fo achi usika sem kọ fo omo tibi dwane kọ fo achi the classmate frabloche ba na ntu kwan do timi gina no so na okun ofie aso okọ ne maame ho so obenya chance akọ ho ndi o de kọ fo achi
kwa ye na nipa na ma ne krob mo mpensa no we na mo na wo ni pie wo kura wo to hawa eno nko otimi de ye obone na wapepam kama na wabafie o ma hunu ndo mo ni na so o mo gina so no na ya na ento asomu otimi de hye so tetean dodo enso no twempro so tetean no twen ya se ye ne ho ade wo gina tetean so se ne se akodo ko ne je o ye caring se de obesi aye wo no eno nko na me di gina ho nto mo die no ya na more of time no mo wo anyina so badento asomu ba ye de ni nyina so adwaman ya na ye menu anu me hwe me nyina so fu mu ni yifuo nyina be kan kire na so fu hwe me nyina be di no kulu se me ye ni enya hunu ade no nko a be se ko we na ehyem anu nti ne ye kokra sila yitimi sa be da odo de kire ye yire no wo ba na wo tete o yire chiwa na wo ehu abo na apekon apa ne che obo mo enam so mo kwa no magya wo nti no what kura no skillful liar ne be koso na oya no aye na bufu so sa de tia o pa ne ago pe no ye na kokon wadem ti ya sa na tie okay Asem wo na chese mema de ni haye na ema no so no obekọ owu nyina so no so entasumu Asem wo omna samwa Aduache wa kamaje mtigai Oforisuo na kan aduache wa kamaje ofo yan che fo ni afo de toso mieni ma mencha me ami nwa kwakuta bi fi yukaba sa me wo hwe e wo dwa so ne na busua na yire ne ma mote ho hwe me den o lande na wo hwe no ban so da so hwe tabi bia obi na me perfect no so de me so da roman fam obi a to twemi kwaku e de ne ma bema efa ne yirechi de ne ma oba efa ne kunachi enkra bata ne doso anya baako obi obeka se baako bi oboa ebi de e be fa ne ho mfam obu adwama ne de ama no o pa fa ne ko aye fa ne sei tawa fa ne kosi tawa so obe sane fomo abebo adwama oba obema ebu aye toma eno ho obu ho so ne nature no saa no te ni obi a na eye no obefa ni kunachi obefa ni yirechi ya obema bi ho no mu a de ne yire ba ya ma ni bia no enye ne fe obekọ ya na atams ye chirechira ye betima chira ko si se obade ukrufu adwuma ba ni wa so agene bag ni wa bia ne bottoms ni wa run shoe ni wa run sauce ye kwadwo nsuo ne wo ko dware ye aduane ha obema bi wa paye ne se den ye wo ye no hwe kra entene nkwa bata no doso yaw the word odono ye wodo ene ye wo pe sa no man ya kan fra wo Ghana ha ye wodo ne ye ope wona mo bia betima se ope but odo no we do ni ho so do bia na adie bia baba no bia anya wotan eno Ghana ya fail ye nim true love ye kas odo Titanic do Romeo and Juliet do ni bi ebi ni Ghana ha ye ni ye nyina obi ani bi atuafra menu be ko wo boa e de da fu no menu be ko bi ni Ghana ha omboa e yo pe be ma bi ware ne yire o ye no wedding wa sorry dem mo obana catch ne ex boyfriend say wona me do bakwaku me so de abetra ho wo de bra nsusu obi ani menu mienu wo de bra chef nso ba no wato hwea to so no abetra ni mo one na ye lie ne na kasasi drum me bi ne se sofo kase min kisi be ma ni kisi mia medical be hwe wanim en na kire se me nya wa kire die enti du tama sofo kache se kire wodo bonzo atwa nani wedding bia obekọ bia ye kase kire wodo no oba n betwetwa nani bia mo hwedi the boyfriend dem mo do na me na make kire kwaku edi na nya na ka me na make kire anya oba na be ma no
do be twitwa ne kon bia do be twitwa ne kon bia cheodo no na obeye bibi se bia no hwede ye the boyfriend to them oh kwaku Asem we dey akubaya me aya ke kansem yaw baya me akansem na je say no na che se ye kasa cheodo a won sene ne kon ana cheodo na den na we no sofo kasa che na ren mesi dodo na obi ye wedding ni kunu ware no be oba ne boyfriend wo okwaje permission won ani mansa ye wia honim na prophet one kan wante what's what much of us am grand fashion bag gra what should have and dross of free na say aye honeymoon na say wokọ what much of us am fashion prophet one kan wante mesi obi aware okọ honeymoon no woni ni kunu entokwango a amfa wo dwene fro honeymoon na say besa ko say ne boyfriend wo adoso ne hu ne yehu esuma si ja doso pa na asama na wo ka no ye wodo ene wo pe ye ne ni bi oba ni bi be ma ni bi ne en fan sha de bi nso se man ntie ade a be ma be ye no idumre bi a so breko so anadwo a dumre bi a yechi e wo kwan bi so ye wade bi oba wo ya wanim guase empepa da ye wade bi oba ma be nanim guase be pepa yen hye no so oba bi betima gya ga se wo kwa me so me ko wrong wo so watoto ani arede nanso emfata me no be bonsa wo boa watoto ani are but waja bad legacy ama wabusua mami wo ba na akwa no oni ni kunte ni kun ko no so ko da bi be ma nware mienu ama enya ebusua asem da enya ebusua se aye nwanwasem da na no ya na ma ne de sa yi ni basa mo ma de mutim wale mienu nti ba du mre bia yen kasa nche ma no so se wan hwe ye wo yere wo bakọ ewo kwan bi so wan hwe ye na wo de sa no ma ne di wo yere wo bakọ nkohye oba papa wo bakọ na ye ope na ye wodo a wo bakọ iti ha no ye de ope no amodo na yira ye ni wodo no ope nkwa na ye de ye adwuma nanka be ma katachie entimi nhwe ne yere ne ma abrano ma koyie na okoto ofom kakra bia na oba sesa ne no ma afa nkora ne nyina akọ agya be ma no wodem kentimi nko ba sesa be oba yade kakra ka no ni tiri na hu ye ne sabe prejudice ekoba asa ne ntiase ni tiri yade ne wo ne tiri mu ntiye twetwe ne tiri ngu oba ma na fa ne no ma sa mentimi ntra ho okọ enye wodo eye open no open no yaw enoma me ye dwane fa ye kunu ne ye yere ne mu achi ne me ka ne nyina bom most of them no ebi ya honidie ene wo kan wontimi fa wonyi ahonidie mfiri mu da ya wo ba bi wo ho no mo a wo pa ye ne se de tire ne se de enoma oba ye nyina ya botosem odo ne bi wo ho pa o nenso edumre bi ahwe ma menka ncho sex sex ye na hotom ene ani gie kwa so se wo yire dumre bi na pon ne mpon wo no ma bi hu a ya wo be ma kwentimi nsole wo ko yire ho na hu no ma bi na se nkoyi a ade ye wo do a wo betima hwo a kire ne se emema bebre wo Ghana ha no mo a oba ne ye kama nanim dua kama okuta bibia bi be bia sebe na se enkoyi ka kire no yentimi nka no nye hoye yentimi nka ye problem no ya se wo kra ye boy ya ne ahuri adene so nya wo papa na wo fo bia de ye ni ya e ka ho kwaku na kire se ekwa bi so ba na de ho ofe wo bibia bi obosi pisita bibia bi wo bi badan na so da ho nkoyi emema ne bebre ntimi nka also ka omo mistake ni no Ghana ye mistake ni no emema bebre ye mum e wo mo yere ne mo e wrong ene wutie mi a enye mum wo yere ho se wo do ne pa de enye mum ka kire no yani aye ma bebre be ma bi wo ho se be prejudice sebe onu oba friend bibi nti o ma anwade eno ka ho bi onu oba friend eyo mpratwe mu ba bibi nti ebi abusua sem bi ne no ma bi ekoso nti sa na ete de akoso de ekoso de yen separate ampa ya separate but odo no da so ho because of say kwaku de na me ne te no hu bibi wo me ho anu wo ka o ba kwa me kofa ne nkomo kro nti mini bi
enkomo kro ntimi nim ni bi won kasa be arecheche se won bema bi ni won dodi oba bi ni won dodi ni kru be so ni mu the way kasa be free nanu ma ba no obo se ne mpra bi a bibi nti o man ware da no ana bibi nti bi a mo nti man ware no ne wo ye bi kire nti obedwane akọ ya me man kan jo se me se ma fa dropping da we did not di chase obi no na wo kwai me ko ba no so na ma fe no na o kira de wo baabi ana me ko e na okromo no ka hye da nko nti me koduru e no eno ma me ko hu e na se me san machi nti sa me da kromo a ahwe me de me nkwa betwa so ana mema na wo kromo ase bra ko na me tamata ma hu ne sister e penenso eno ma bi e ko so be ya firi kromo a me de anwoma ha se be ma oba ne ko kira de wo wakofa ho sikani wo kromo so ati abo pa kra me na kwa no so e don wo kromo nti be ma wo fi onu hu me ne oba ne pen no ene tia me na so se he ba firi kromo ko anadwi me na ha nam se na ha meden manyaka was ma men ko be wona hede ya na nadwo ade channel pa de over anya se sa manfo ko ene o yam sheo ye ko no so me de madao men so sa me de mitimi na me sika nam dobro na men ko amete church na ye ma fa drop na ka de me ba na gigi na ye o ba so adwenju na ba ma dwenju so manyaka ante me ko nyina ma dwenju na ba na so mi free ko mo na me na me take mu na eto me na ye na men ko amisi trotros of any baby men go ma fa drop amane ni pa hunu yaw ma men ka sam choja hwe e ma sam ne me ma sam no ya we afa we achi na we akohwi ased na we afa ne obi akodwu he edu me bi oba ne punishment pa ne be ma punishment en ne say insu on fa masan magyaw ko the punishment ngodi ewu oso akoma sa no ma na ewo ho wo ye kutwu mu tabeba emu ma de a eya no aduro pa wo betimi pa ye say edu me bia yade a ukunu pe ya ma men ka sa se mo nkyere ma ene mema wo yo ba ade a ma ukunu hu wa ope wo koye onwa de e bo ka go e upa wo ware wi a ye no homo no enyai ba ma nwale oba kwa wo oba nso no ba ma kwa wo eye bibi enne ye ne ma tena ekoduru baabi ye nya de kawa hye omo ye ware omo wi a no ma sesa kote bia because onim se wa wie dabi ade a be ma ne hu ye wo frɛ wo a o ka kyerɛ wo sa ma me hu mani age the way our life sit here now ade we na ma me hu mani age wo ma me wo ye okay obu okura we ni suban na nso mo na one na ekɔ no de wo ye ma ne suban timi sesa e wo ho iti na me ka se ne nkro bata na dos obu a wo sesa na nsesa ba ma bu a pa ma oba anya ne se den do ye na nya ne fe nsu abro bo no o de otima na otim oba bi wo ho a wo pa na kakro mo ase be prega eska foreign na kasa be omo house boy omo driver na ada de be fa omo eno man ko ye etu ye oba na ne ukrote na eno man ko ye aseche ne ka kire no na mo so ye ka muntie ade eku ye Ghana ye ku ye no ade e be ma oba be hu be ma hu obe ka kire no be ma nso wagu nani mu ase omo mi enu nso kwa na hye dem o onhwe so mpa hu aduro oba ne betimi de aduro kura na se bibi kura branch ade we na wo ya me hu mani je ye enti no ma bi atofom ti waji we na enko he wonye oba no ma ade a wo ye ne nko ye ku na wo djon no mi ma hu se emwa me etu ku si jai wo se da eku no sutimi ye sa nyoma na ni on de se ne bibi da se wo do ku na enye wo pa wo betie se wo do yire na se enye wo pa na ye wo do a wo betie enu na eku ye no ejide bia ne ye obema bi okra na dafu che ne sika kwa o de be kire obi che ne sika wa bontere na nura me kore wa dafu kwesi na no store na nura me do wa yi sika ya ma me se me mfama bibi sa ho ye obi won so be pretend han wo de ama me nenso na suma si dwa wodi eti sa de ne de ye besere ade bi wo ukunu hu wo yire hu bomode ka Ghana fo memma ntimi sa de no te de bia no ne ye gya ye yire ne mo ho ne ye ko ba bi da bi kachira na doa me ba ho na ma hu sent bi wo ho de ade a ye hwe ne empa ho aduro ye ntimi tisi ye gya na woni ye ko ba bi foforo
Okay. Your problem in it actually yeah for we for na chi ye no ma bebre ya ye kase ye kan e beje time no ma bebre e bi ya spirit e bu onu ani suban obu on so asebe ne ho na ye ne de obu ade obeya man bia nya fe oba bi ni me pa cho kan ko ba kra de be ma fa wa na call square wo so anu adana sa kwaku me ba wi ase me mfa be ma bia ma 7 program me hunsa na me ba me be fa wo ma me ho asa me hu bi da mo be ma no kwafo be ma kwapa na wo be ma mu nanka next time no man na yere ne to more amount wabo abaso enne obabu o asebin pe one na dase ya o hwe wanim din saa de ne de o nso bibi manu sa ne de o kwasi ama na o maso gba ne wa o fisi wa yere no wa tap okoko ni de o ye de edu de o ne me da no e basa no obama bubusa kokko seche amani ni mema bi hu no paso anu woten mesraw se be ma no da na ko sukra bona baso enko ye nso a kire no wo be ma so ya kire wa fa oba nso sabin producer na o sa akwa bebi a ukunu fi se na tenka no na to fa ni enko ye nim na wo ye sa ukunu ana wo yere wotena ho. Okay, otena ho I don't think eduru baby Sompa Asem Mpe Nipa ye kire ne atretre na nwoma akọ kama pa enu ti said your besi afa wokunu ana wo yire chi no medical ka kire wo se ede awudie ba enu ti be ma ekoba ne sa ya so wakoma mu ate oyo ba eduru baby adwene ko akiri wate na sesi ya wo mra samo asem abo ka na me pone kakra de ma wo o se koba ne sa na se awudie be ba ensuo mfa masan ho eya wade ene o se wutumi jai na ukọ baby efutu sem no eye tititia efri se ama amanfo adiewu ewo Ghana ha ebinum akopie fiase ebinum atoa nananom ense do enti so oba bema befa ne kunu achi eya asem kese na eye broad topic pa hu sa no topic bia esom efri se Ghana do no anu odene enu tidie me pa na oba beye ana bema beya ebema ne yire ana ne kunu afa na chi 0551931931 0551 931 0548 931 0548 40 45 28 0355 40 45 28 na yenko emfa enko yanim hello Majusu ebru Peter Asafu Moonlight we ni asa Moonlight ubu show pa de odi abani ye pa na o ma ta mo de ke mu na batu na e ta o ma ta mo ni ho no de betu ati ni mu akura she da ba woni mo na batu pa e ba ni se ya na ye mi kan se ta o ba ni be ma tu ya o ken e ka ta chire o don di ati ene nukredi akofo bi ba unhu no na odo awunya no mu ka nukredi tega woni mu kan se bi atelo ba unya nu bi ya woni na tebi na kono na piuni enti ubeti ko trodi ni babufro ba in contempo cha ko to se oba that first time na unhu no se ka teno u pe endi ma se tape uni se wonye na odi ye eyi e so so ta to ki akofa be ma bufro enti no okay hello Kevin ye. Patai. Kevin na we no e yodo asem o betumi aka bibi kakra. Ai. Yentie we. Se. O oba na oti ukunja na humbu adia. Obetumi afa wachi. Na ono betumi afa wachi no Kevin wo ti ase. Ai se humbu adia. Se humbu no bibi obeka bia undi so. Obetimi afa wachi. Okay. Ana wenso, ana ba konso na se. Be ma so ya enye aduma kakra. Ye fanhwe ya yenu. Anu so ntrese. O ya oba so amenye aduma. Na se be ma wa anya aduma na wonyi ska de be ho yire obetimi afa wachi. Oh, obetimi afa wachi. Simple. Obi se kom de no klo obetimi discard da. Okay. Okay. Kevin amotene nkano. Kevin, I don't know so adifie se 14. Ya asemu o. Wa Kevin se bema wo ha ya adwuma kakra. Ya kwagu. Kevin ase me modro. Emodu. O se ya adwuma kakra. Oba bia no ya.
no one here ah oba bi so mu kuna ukuru kwa bonten na se mu asu konoma ana oba bi enkoye kwa na obu na otim de ne homa no eno so ye adwuma me se odo no asem ne nkra bata no do so ya e ka se kan enko ne okay hello 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 o ka sa free no ke yeti o because ni akwana na okane no prepa e ma dia ya go ye fashion yele eno so ntse o ba so betti ya o dia o so kwani o ba dia so o ba se pa dia ni dia ma ti o so dia so kwani ni no okane na makam okay hello 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 baby afrefre udi hello timeka 055493 1931 0548 931 0345 404528 na yemfefa course ni bi emfefam e de bay enne beba ama oba na bema obefa ni kunu enso akiri hello 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 0345 404528 0345 404528 na yenko enfa enko yanim azuga mwanzo na MTV neso hello baby afrefre udi mame obutantim kwajo subesi ka Asem Mpe Nipa na se de wodo obutantim na butantim udi bida udi anana wadi dai no menti bida yanko yanim ya bre no midi fri obutantim nga se enso bo e boden ayo nga se meta Asem Mpe Nipa mate yo ubaya on sa kenyi namba ma ya papa ya odi ya de fa de nyamshira no kenyi namba on je ne de bia ubaya o sa me tiamo papa what to do how see no wale pa de la me de ba kempra u ba de kro yes papa what we kenyi no ho ba 3 times one day and 4 times one day onye bre no gi license ni she ne se bonku ne se ba ko mu a no no ba ade be kiro di ti ba ko pe bo na si da aje kwansa o ti anye kwa o ji fi si da oh uko dem sekatu ne wonam sekatu ono na za o jenye no 3 times do nge bi bi si o mba fa o mai wa de pa de o mba ki bra fi de inflation no neat okay kwajo space no boy so yo butantim one day su be boden en no kwajo space wo go so hello baby afrefre udi mame good evening. My Jones will brew about pie, you. But Mr. Si Takra there. And Takra de Efahe. Yet you. Such a someone was simply not minimum connected. That's actually, we cannot study. I mean, they have said that. Then I need the master fish. Could be blown to, let's say, I put it on over family now. Wow, but paying that, never paying. How can I more? It's on a Nayoko. You say, I'm better make a chain. I'm on jam, no man for the betting. No man, it's some more the other day. Meaning, and still seem to have different, but there's a more on the na makara mke de ni yet I want to show the amen no okay ya frɛ your number no come up hello
Baby afrefre udin. Because Africa Kumasi Swam. Oba pa yenti o. Ai, the kaka me say. A mema. Yeah, Simon. Enya asem sa, what fiti as ye fa kusi. Wasre. Kaka me say. A mema na na ebisase. Na mu ayire nom na mu ompna ma. So, e ma de be ya mamu bia enso mani ya na e bia ya. Se obi a wo yire. Ai. Na osa wompna. Osa wompna. Sie die no enso nani. Na kire se ne yire no de oyama ne yire yama ne bia enso nani. Ai. Ano de nyam na me betwam efiri tete. Ye beto ye. Adawroma ye beto ye. Nyame na me betwam anwumiri. Hello. 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 Baby afrefre udi. What's happening you O ka safri he. Hello. Hello yeti o. Hello. Hello. Baby afrefre udi. Ampa so me ka safre buakwa. Mami yeti o. Ebuakwa. Oba pa yeti o pa. Me say ensem na mo ka me bia. Ensem bebre. 1000 Berlin. Woko. O se ensem pi. Eno ne your friend 1000 Berlin. Na okay. Ya for friend no ya fa ba ko ya fa ba. Hello. Hello, the Tifoso. Yeah. Oforisuo Pizarro near me, don't kinkers. Ma hu dada na ke twawura gu so. Kwani pawedi ya mikina ya. Na nyame na adi me wo fufie so. Na pampa ma cha no apamfu nyina sanse adwuma mo yere de mo se osura pitua. Na Oforisuo eno ane nsem ya ode atoyi. Edru baby a yennuanom ma binom Oforisuo o mu kwan a obefa so kura ne ni kuna kasa. Empo okugina abonten a one nkofo kunu no mbe kasa kama enamfofo bedi nkomo na nsuso bewura fie a bema ya watu sika ya ne ho ade hye kawa ya busua nyina court nkrata asem nyina wo mu no oni adaje masa bema ne di nkomo nempo obie na no kura ne ma binom ayo mu se o mu na eware efie no ono ma command titulu kwa ya mema sabi mperi asase ahomache ana on tant na fie no oni adaje etna fie no tempo wayi sika ana wato nyema bia bremo fla ofie se onfa mamma fra no onu timi kremu bia bibia tse de onu na de ni sika ato entibe wi afie no se ba ma na nya kwan bi so anya gi bi se dabi meta bia black christmas na mema na hu se me ba ma na maye we dia ma no dia edru ba bia na enwa ma no twawura dia gu mema bi no so edisade we nyina no ba ma no ba fie na woni ni nkomo ne okasa nso abekasa no sabi ensani wakwan bi so a saade we nyina timi pam mema no no mna samu aka se mi se ne nkrabata dosun aye no kwasem sanse san nkrabata ne betima ye program we nyina wie kura na ade betso ye ntimi nwi edo ho so duru ba bi a wade ro sabi enyase mema na nka ye pesa ye beko ba bi no ofalu masu pointi asembi anu so ya no kwasem kire se enyase oba ne tifie onso wani ana de oyema wani nya ho emom enyankopon se de wasi na mema su ne se yandi duru baabi a na frefre ne ma twene ma maye no eno nso ka ho bi ne duru baabi a na akoye se ye nuanom ma no sabi ye no wo mu na nso ye do wo mu Oforisuo Pizarro kinkas maka okay se ba ku gina kiri wo hu ba ku gina kiri ye fa ba ko no na ye fa ni nguram wo ko okay okay hello Majo su eburuka tachi baby afrefre udin yanko yanim. Yefeme na namma famu tafi de shops. Yentie o. De mo kan de wo pa de ru se me ma no ndi an ka tambo test de ni. Me ma le hadi. Njuri ndi bia me ma no ko ni be me mo na mo se de. Ko be me ma na ai se. Hadi ndi.
Okay. Okay. Hello. 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 That's why. Hello. Okay. You for friend nyina emfa ensi ha. Anuti oba na bema wo fa ne yirechi na moti bio. Okay. Hello. Hello. Baby afrefre odin oba. Asem free. Kasa free he. Hello. Miti o pa ma me yentie o. Asem free pachi so da mo ya na ne je ho pa. Okay, yentie o pa so. Gacha ene mana ya ba no. They say, "Oba ni dai kura ne ni so." Do ba ya ni via ne ni so. Do ba ya ni via ne ni so. Dia so pa won na obe. Ndi ka kam me kan no. Dia na wo ye ma no anani anso. Gacha wo say. Dia na ye ma na anani anso. Gacha do ba ya ni via ne ni so. Ewo aduane na de ma no ana mpa so nkomo. Enfa so nkomo. Do obeye bia nya ne fe. Asem o. Na just say mema ya du frupe o. Okay. Asem ankasa. Memfa nchi akase nkoma Kevin. Akoda wadi mfie dunan. Woni mpedifo hwibomu. Nutino asante ngoma na beka akire no okay ye fama gonka o. Hello. Baby afrefre with the last caller. But your friend because free, I am free. Okay, free. I am free. I am free. Pani yentio, Same. The best I can say. If you ask me, we be a pegamos, be a pema. Until say Beman be determined, say, I do a mejai. Yes, I dear, obedient mean change, you know. Not just say naturally remember pema. Aye. Hey, mo the topic ya bachino. Na wo woji tum so ka ho. I me ka ho bi. Ayo. Na wa ware de. Pacho ai wa. O yire wo nchen. Pacho ai. Wa fa yire chipen. Ba ku bi. O se ba ku bi. Mame no yire nkasa. Bacho me de ma no. Ai, mame no yire nkasa. Hello. Oba pa bibia boko. Boko na wo se. Dia ka ni adwobre o. Ukunu wedi waka no krefa che no wate. Wo so ayi afa ba ku pebi. Na ba ku do ba ni fa ba ba kwa ma atika. O se sei. Me chumo ofalumba pa inti. Menso menene ba ba pra atika. There be a had ye sa. Oh. There be any church ye ni etentene mesrew. Ha ye sa. O don pa ofalumba na for mo no mame. There be ayema. Oh. Ayema. Oh, baby a wo kro no mesrew. Enu ti na ye etentene ena anwumire no. Enti se wa pa mu aka fa ne bonne che ne wate. Na also fa super good out so ne trans wate. Yo. Ori na yire no wa kana kuro. Omudo na efe. Ori na yire no. Omudo na efe. Efe. Oba no bo sheda. Unse edu mebi ayaw. Edu mebi amana ne mema na mutemu ma entertainment kakra ma muntem. Ba ma bi ni magrodi. Oba bi ni magrodi. We do mo kan entertainment. Mebi na kantanka usu bema beka kire me se aputu agam ho baabi na oba ne bema bi na bema no ta hwe me pa na akire no introduce na yire ntema na yire ne be program no nti ne yire no ni kunu beba na ne yire no hwe nti na ya aboro so ti o mse me that TV no so na ababa wa na say Oforisuo ni ho ofu said the bia wo kan na abema no te ma abema na you say onhwe program no bi nti obeba na oba na aso na oyi afiri ho ti we na da kwa kasa ba say Oforisuo do ebema ne ho afiri se bema ne to ase hebi na no kakra kai ne ho be na efe ozo wiska che ne ho afa che yesem tokwanya asem kituo akadia wadi jaye ba ya unse sa no man TV hwe no sa no man
wo wa hwehwe the way a obesi akamfo nipa no ese bema na no one wote won hwe movie no ese on do onye bema kora akwa ya asem kase o bi ankomodie bi wa yankasa no yenwisu ye boss no wo no ma bebre ho adwen na dey eche mu no ye nkomodie mu baabi wo kora no ku nama e won komo esese wudi baabi wa no yire nama e wa agro esese wudi bema bi betimi ne yira na obehu obabi obehwe ne saa na chese de one ne nam onye oba na oh na edum be ni won hwehwe ankamfo obi afide mu abo anso a wo sane no nti a na edum be akamfo no okay we are some Asem Mpe Nipa we are going to bring you the best e won chire wa wade kwa so eno de ye obi wo hapapa enya asem ketwa yenko ye bre no ye tie kakra yenko na yenko computer so dwadie ye ba ya asetwechirichi bako edachire enya asem ketwa yenko computer so dwadie emresisia sciatica originator, sciatica pacesetter, sciatica commandant, sciatica researcher. Now what's say? So we per expert e wo Ghana ha. Oh, obia wo de e bata no ho e ne brand. Ade ba ko ye 21st clinic for brand. E ye se wo mo sa sciatica yare. E na sciatica no nitty-gritty emu details. Dia ye enkasa ni nompenu a eni entiri na fa woto ase fa wosirem ekosi wona se ho adwuma no eye 21st clinic ena eye ho adwuma 21st clinic say internet ewo woto ase no a emu ye wo ya na wo na ma no wachia wo pa wo tira se a na se wachia woto no wo ye ba ma de bankrofo susu se wa ye woto enkrofo susu se wa ye woto free se wotena se se de wusi chia no ama ye omo se because omo ye omo to no omo koye ba ye kan kire omo se wuntimi ntena se for 1 month this ogina ho wunnim na obi busa se na nchechena ho sa na ka se onye bibia na akofo so ho tena se woto no ba ko ba chia na ba ko so sen ba ko enti se wo ba ma bia na wa chia sa ba ka se are be me wa koye ne to ana na omo se we de ye musuo be ma wa koye ne to ada transgender for no kan hu bia na enti no bomodian say wotu asentiri na amoachia amoada na yarefo amasese yedidi ato so se wakoye wotu ntina ayesa na nso ye wotu ase no ena ye wo ya wo sremu na ye wo ya na wonamo a na ase hu suye no bra 21st clinic ne moa eya yaresabia etisiatika ne de omudi agidi na nso nye no nkwa na omusa adie ba ko ewo mu ni se wo fa ba bi na adwodwo se ye stroke se ye yare diabetes hypertension me se bra clinic ne ye nhwo eye 21st clinic se ye nkran ha Tantra Hill runabout and wo mo se wo free achimota mo na wo kwa wo furo bepo no wo be se 21st clinic ne billboard signboard no ebo e wo nsa difa so ana wo free amasaman so na eba wo furo soro ho no a eno nso e wo nsa bonkum so etie nyina Tantra Hill runabout eye 21st clinic Tema Roman Hill Church nechi ho Kaswa New Market Obom Road Kumasi ehwan overseas ena no achi sunyane regional hospital first gate no eno na di nhwanimu ansa na eno achi ade ba ko nso ayenimu pa no eye tachiman GN Bank dandadanu mu eno wo omo nkranza Children's Park Takwa Roman Stores Takrade Efie Kuma number 9 taxi station ebi wo brekum goso ena obonse for 21st clinic e wo 0540 311311 050 311311 21st clinic still womo eye sciatica expert. Okay, we are some Asem Mpe Nipa ya mahwefo ene atiefo nyina kwa babiem eba Sompa TV no so Sompa 93.1 eno eye Sompa radio no edi atwagu enya asem keto akora ka kire obi no obi so ka kire obi Sompa Asem Mpe Nipa no asem chechirenche edachiri no obi be ka se Sompa Asem Mpe Nipa medical ga cho se asisi samapo menteme ho ase eno na ade beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apede pomasi bre ni e de amaw ufra chichiri bencheye oba obenya baabi ada se ade asanwa obenya baabi ada pa kokko se chiefa man ntudwa yo ofoso medase mamfa nchaso nkoma nana safo wo Roman Hell ene na odi ni birthday nana o picture ne beto TV no sunti ko akoma to yem baabi a odi birthday bia no Asem Mpe Nipa yema akwa aba ofoso yedwumadi ne se de sitie no se unye serious wa
onye wadwe na be freme na ye be fro na untimi ma ha emfra number we me haya dwen ye pe obi a waye serious ye pe obi te said ye enra ye nua ba na obetena hanom se obi bia yira obi do fa kwan bi so bibia si na pese wo ye hwehwemu a nyankopon adawro ma ye nye odifo bi a wo de ba hanom a ye betima afra na na ye hwehwemu number abetimi afra no ye 0244 80 14 26 0244 80 14 26 yafa production line and 2 TV no so Oforisuo se wo chichi ni benche ya wo sehwe mpatam wo eye Cote d'Ivoire baby bia fana babia West Africa asem kire wo so a bo modern na fabra wo de wonya beduru hanom a ye wo pankro no ahwia adabraka wo de odu hanom a no nsie be na producers ye wo hanom oba wo de also hwe nkwanta bisa ana kokosachi mi ameka sei ye number no fa na efre na wonsem bia ha obia no se wo de oba na akora wontimi nkwa a wo ye oba wo ye bema baby a wo bia no obetimi ababeda na fe wasem no yetimi aka ho asem ye ka ho asem nyina awie a de ye sunsun asem no ye wadifo a omutimi ye sa adwuma no de se bia nka se bia o ma me ewu agi wajapade sofu bia daada konfo bia daada Oforisuo asem bia Asem Mpe Nipa yidi hu dwuma etibomoden na efa number no espi number is 0244 80 14 26 0244 80 14 26 0509 43 84 aha frasa number we Oforisuo ofra ye kasa ye beje wo so be hu saman for frefre ye hia obi a obetimi aka ho asem aha we telephone number eno production number no na good television so no eno ti mu a mo hwe TV radio no amutie no eno na ye bobo ede ma mo no asem bia da e kire wo so ne hia ho na hu be hia se ubehia Oforisuo Aboagye na pamfo ne atumi aboa no producers no number no na egu TV no so no order for 0509 438484 0509 438484 and 0244 801426 0244 801426 asembia ha obia no fa beda Oforisuo ni na pamfo me pene pomasi bere na media makama de oba no anya abetrase panipa memo akwa aba mi wanum kasaden na oba fi ha free na abaye na ne wanya kwan ade awuram udin de say pacho me de Solomon Misbao free hin abaye pacho me fi sehwi asanwe so oh wabre efri nra na ba fi ha ne nyina no ne wa ha me wogidie kese se wo ha wa de ba me hu pa na me nim asem potian de ba na wo ha nyina no ya me be hwe wasomdwe wa che Solomon wakosam ne se ade beda so pa Asem Mpe Nipa se Oforisuo Aboagye me ne mapamfo yen ene betumi aboa wo yo we de father we de meda woni obedwafo ase ni akwanya kese a mode amame na ase eno me ha me ade anyoma ne hawo me ha me no mantuwa na mo so ayenyi no me ha me nyina ne se mine du me mpani fieso meda besu da na obi ne me ababeda e woda yim ama ade na kosoa wodi mfie sai ne fiti ase pacho minya mfie dunum ne hya ase ena se wadi mfie sai sanfa se manya aduasa ensia 36 pacho okay ti na ade na hya ase akosoa enti afede edu ba bi nso no mesanda na mdi woda yim udidi pacho mdi woda yim na akwese enwo aduane abenkwan ana se nkatenkwan bi mdi woda yim sa nti ahyase no a medaya na me obaida na se sunsum ne me ba beda no afi dumri bi na me kotore me fo obaida de but se me kwa gyanan so a me chima no se nsufufuo bi efim be ma mu eba nsufufuo mpacho na waware mpacho dabi sabe na me nyan ware nti ekoso na msusu mu kire me fada se fada ade bi se na ha me na mpapa se bia na wadu mpani fie so no bia na sa na be yo nti o yan hwa de kakra fada fede ya hwa de na kwa ni mu asa de no kwa na ekoso
Obane no beda. Mpacho ai. Ti eba sa na me hu nyina so ase. Oh. Me so na me hu nyina ase. Ti me hwera ade no kwa na me se da me sorry. Ma hwe de ntia eyesa. Ti me fara so ma makonya. Ma me sorry. Ebi ameko bia no mo se sunsuma wade. Yo ko bia mo se sunsuma wade. Afedie enu achi no me benya didi wada me benya yare. Ada me benya ya no na se fada metiwa na me hunam wenu. Etimia me hene ho antimia me hene saa nti omua me da me kwakọ adwuma betin fifire kese no na me hu se ase fifire ne wo na ase enchine bi me hu sa ase enchine adware me hu nyina na me kire me pa se papa de se na ye mi wa esan ye mi bi mu na pa se ne ye minya abotrema na wona ye papa ntubo nko be fa so afira de la koso afira de la koso ache nti ema metu ho na mo mi fada yese me fanko hospital ansa nti mi ko hospital ya na mo twa meto enam ne kakra e de omo so omo de eye na ya hwe se adase ne kwa so a nti omo behwe na omo se omo hu ade no omo behwe na omo se omo hu ade no ti na me se pa fada se ya kwa yese omo doctor for so omo hu ade no me se se fada kwa ben so na ye be fa no se jise yes am fa chire fada bebi ebe ko bia mo se sunsuma wade bebi ebe ko be sunsuma wade omuntimi suntwam bebi mpo de kwa omo sade na o menan ho na de na o menan ho so omuntimi nkyere me sada se busu ani sanse busu okay mpo de wanti man kyere mpo de anya hwe omo se ben wo pe mpa chwan se wuntimi nkyere na so betu asa me ara mpo da fada senke me fa ne sa so yentimi sam yare fada mi dade wo ya chinya so many years mi nya anokuma sibre ti afre de ko ba ni sa fe de mi benye skali kakra no so mako school kakra ti bibie preparatory school bi na mi yese na ye debe me kire nkwara de oda mi kuso na bie school mi kuso kire nkwara de ana school ba be guye na mi ba fi mi ba mi fada ho fi na mi fada se jaye no mi ntro school so to san to amiso nti o to amiso na msamba na msipada si ame unsa school ne tie na na wo mani so ono sambo am na me peska akra no so mi suka akra ana me de yede ana me de sankoko bie na school ne sangu bie nti e ba sa na awse me fa kire ti me fa kire no mo bebi am kwa na nipa ne kire me se sunsuma wade no a e wo me so e no na e bo me no ma yede etugu wanda fe de me suska mu ana ska na shi me suska na ska na shi ese mi yeska kwa pona me de asore to na mo ahwe se de na e ha me na se uso dae ana se de wona obeda honhum mu no ya wo hu nipa koro mpa cho me hu nipa koro mfa se be 2 times bi na me hu sa se oba me ware no na me hu sa se me ne no ani have sex oba me di me ware no na se me hu se wona me have ada de ware no no wasa ne na jan mpa cha ware ne go se na na me ka ba nti enyina ewo mu edu ba biwie na mfa da se sana te dia we pa ware ai den ama me na dan ma ware adan ye kura se me reti omo ho na se me sumi e medjuma o ma na me no ba na ma di ma ba fi na me see you na me for da pe oba ma no me ja me no ba net afede o mu a me no oba me so me obi a me mpe kasa mpe kasa na se me mpe hehe me ne me won me no oba ye tikama edu ba biwie ya oba ne me ntokwa enya semkya okay oba no ne me ntokwa of tweme no mpensu bi man family ye basisi ya wate 21st kene kesi atika expert of 21st kene ko wo hwanda braka hawu kumase mantem hano asante mantem hano o hwanda braka na saa 21st kene ko mo baye no omo abo manfo pi ama omo asori afro mo yade empaso omo ko omnyuma so adenti asiatika yade no eno enana dia manfo nya e wa santemam ha dodo no aka dem 21st na bepeja wo mo na saa asiatika ne so sisi efa osirim ona kokom na akosu na ase entrim yade asiatika ye pa yade bia yemfa akoda 21st kene korofo fisio no ye adwuma massage no ye adwuma enkankan wo mo anwodwo yade stroke epese ha wo mo no orofo yetenete
ewo 21st clinic ni nyina ne se bibiduru so ene ye de betu yade yase or for 15 branches you ene ewo Ghana member ya to pete clinic no ye de sa Ghana for yade amomatumi akom nyuma so no makopede omo ne omoma ene omo yerenom ebedie omo kronum ebedie or for laboratory ne scan video ahudo piyade bibire biada ye mfa nkoda 21st clinic obetu ase no de amount wo bo ase cancer quarters you eho ene wo sana kwa nkan ya dome market we hu omo sunwane kwanza techiman 21st clinic osinyemini 0540 311 0540 and 0249 311 0249 311 3 center du papa odi abadwa so na ye di tu koko ase 3A cocoa capsules cocoa master of sa drove we no omanfo dodo no a na oma won srechrese koko bia na wu amanfo bi so no a omo no ma drove finchia bebere ntumi tu ase no 3 cocoa capsules om koto bi no a tu koko na ase odofo drove na meton ma na anwumre se koko awonko ade a 3A cocoa capsules cocoa master koto bi nom na obi a won master we wiase o na koko no ne master any 3A cocoa capsules odofo yenkoto bi nom ate o edu ba bia okwaja na so uja na emoja frimu ba wani so ye wisi udware honam ye ohena odofo 3A cocoa capsules cocoa master etiawa ni nyina na se cocoa na se betuo na ho atumi ato na watumi ajo ho afri cocoa ya de ensem obetumi ajo ho pa de a 3A cocoa capsules cocoa master ye benya bi okolina keba dani heba misty heba any apidan 0546107107 0546107107 Tabita clinic se men kan cho se free screening no e koso or for yade ben na ni wodi chimsi a ha wadwen etete sa na Tabita clinic no se diabetes prostate any infections dia ene no de wato adi owaduro pa ya de bibre biada ye fa nkoda Tabita clinic free screening na wo se atasoma so Pentecost asore no wone market no ene di enhwe ni mutie ni ye atasoma so wone Pentecost asore no ene edi enhwe ni mu ho ene free screening no ekoso worofo anopa no nwotwe o ekosi anwumere no na free screening worofo se men kan kire wo se de yade bi o mbe discover bia no ebibiduro no de betu ase abomirem ene ode bemman free say ye free dia na so tene nyoma so e ma so ohu san e free yade biam 0202 347 647 0242 347 647 Tabita clinic was men can show say free screening no koso enya asem ketwa eno ti brain akwantu sem bia express group wate opeso otukwa akobro ni krom ko ade a twabo sompo ekosuku ekoye adwuma ebehwe wabusu afo de a express group na me kanfo na me de amawo express group se akwantu sem bia fabra bedano na ontumi emfa wonkobro ni krom tietia won credibility no ewo soro wo manfo enkamo asembone da wo mokra wo hu sa ma asembone da entino yenko express group wate na yemfi akwantu sem enkodano 0552 822 7787 0552 822 7787 express group na efrao OCP fertilizer bedwa so na nananum akuafo no a omede fertilizer edidwa edi idwuma no wo mo a na bebo OCP fertilizer baso se hwe awieye brim fertilizer ebetumi ama nwoma na so doso na watumi ate na bribra na watumi anya sika atu botom ewo ne ton brim no eno OCP fertilizer na de beso so no baye na wase na enwoma akonkai pa se ya bro na wudua patra ana ukoko bia orofo OCP fertilizer medical catch na nanoma kuafo a onfa OCP fertilizer eni dwuma pense se wokọ agrochemical ho na ukoto a extension officers no ho kandia wode kwa akoye obekire okwanya obefa so tietia OCP fertilizer eno na frase emakuafo esere ye no 0345909437 0345909437 yekoto OCP fertilizer na yefa eni adwuma ebebo pa Codis Healthcare Limited what the drone one was so be aba na drone no ketekete o na adwuma fidie no ebono afidie no ketekete na adwuma ebono enya asem keto akwa orofo code free and code free plus afidie no eno no na no ane de check sugar level orofo sugar na ba widiem na doso a de halbo ena de pressure ba no a na kofa nsusu so bone aba no yentumi emasa
pressure no ene sugar no eme ha adwene ne ye wafidie de be cheke na ya pen pomasi bre kama eno na Cody Set Limited what this fidie wanwaso we aba orofo se wa pese o to fidie we bia ye kire obia no konokoto bi wate enwoma be konkai e de amapa yenko Adia Pharmacy, Ozos Chemist, Jab Pharmacy, NNA Pharmacy, Lancer Chemist, Benya Cody Free and Cody Free Plus. Fidie ya ye de check sugar level bi atone nyoma akonkan 0540-647-867 0540-647-867 ye Cody Set Limited na fidie nwanwaso abo dia badwa so na ye de check sugar level no eno na ye da na di akyerem no orafo me mausika so botom na nwumre wa bra ye ko Sompa sika kese na sa Sompa sika kese no orafo ekwantete bia wu ekwantete ye star 426 star 18 hash star 426 star 18 hash or for send the call all networks na select Sompa FM or select Sompa FM no e be ma prompt messages or for say oni ma kenkan kra mado ben wo enhyehyɛ emfa ma or for be disika bebre ye Sompa sika kese u be disika bebre na wasere ama wan kasa u be sere gu Oforisuo or for kontie musuo de na so so kwakɔ wi obi ade de ye star 426 star 18 hash na was send it to all networks select Sompa TV Sompa FM na prompt message ni ba also to me ahyehyɛ or say a mega cash lucky boss and we be so na ye dia ma obewe na pede or of all ni fie dun wotwe a untimi enko na nkotwa we bi na National Lottery Authority on sasha ase enunte no libi no laba wonderful ye ko Efa na yeko tachi my community center. Tachi my community center. Women of faith. Or for a ye brem yankopon achana ba wana funa diu. Enonte ohini adazwa. Wani woman of faith wamose. Wamone dako si ho. Na wa bompaye na wa dimpaye na wa suogu awurade so se awurade so de wa hemam na babua woman of faith for orofo emai botaye kese ne se nyankopon bema wo mofuro no mo so atumi ede awoba age se wan kan wa hiasem anche krupo twedi ampon obeso de afri na henwam na nyame beye nyame ne mabeye ne ma ewo tachiman enya asem keto akura wo se come and see eno ewo John 1:46 was say come and see branebehwe de nyankopon ekoye ne tachiman branebehwe de krupo twedi ampon wonam na funa adazoa sofumami prema ni so eko akoye ne tachiman orofo Genevieve Abrefa yeboa no esaye ne din kama wono ena sabri no dwumadie no nyina esine na so wono na o se krupo twedi ampon se onsori mbra ne srabem na ema wode wasem abedano no nyankopon na ne so ema enkunimdie enso emra APT General Moses was saying ono ye kasamafo prophet pa Mrs. Vida Ofosu Tabiri ono ye catechist retire Trinity Presby or Techiman omone akasamafo a omo ebekasa ewu dwumadie yase na ansa na krupo twedi ampo beso refri na hemam no ya na eyenwumtuo na enyomtuo no adomba fosti ebeba minister Audrey Japan ene minister Abiji omo ene betonyom ede agi krupo twedi ampo tata 23rd August you eno ena nyame ekoye nyame na ne ma akoye ne ma ewo Techiman Community Center enunti odofo se wo payefunu awo bade woman of faith ene ohini amadazoa se brei Techiman na yenko nyekusu engu ekrupo twedi ampon ewurade so na onsori emfri na hwemwem kama azigbiligbo shonkalu kagoga eye togbe ahaban keke odofo togbe ahaban keke no adie bi yesunsum nyuma bia no yemfa nkonkoda no togbe habake keke so ndie wo ye baifu enunti no se baye ha pade eye togbe habake keke ye ko bomfa na usu besi bomfa hospital junction afijase akwantepon no so usu besi bomfa hospital junction e ma ede betutu dwa no omo baba no ma baba be fa no ma ko hu togbe habake keke ade bia ye nkonua asu bia no togbe ebetumi asoyewo 0244
484747 0244484747 aziblibo shonkalu kaguka eye togbe ahaban keke penipa yintio anti fada emetwa so a afei me hu sa afei de me hu yi ti ana metwa na ma basa me ai basa ti say me just me hu dia me ye interview duru baby no de ba ya ni say sa na tie dia ende me papa nsore mami na baby bia e be fa ahodi be ba na kan hodi aga am para fofia nto ata no so e do be yare me wede oh sa kan mami ko na say akwa ba say me mom na say me sore de so original de e ma me ho interview duru baby no na afi eni da so no asa mi se mami ama nsore a me no bi obedi me mama e mama sore aye te bi na da ya kwantini am ya kwantini am bon paye na bon ya kan ya bon se o ye adwuma be pa se si ade enam se madwuma no sei ntini ase pem na me yen kakra me we se wo ware ye wo ye mpacho da bi ena na nka me ya kan ba ho me ware ye no ware mami ensa ni na awo ama ware mami ensa mpacho obi aso gya wo ko mpacho de be na mama ni gya wo fada nyame no kureni minim ni omni ntokwa minim kese mi wan se oba ne se won ware bi wa no woko oba nya kese won ware bi wa no woko tienda me no kase sunsum da so no da mpacho ai wo wade ye ene sunsum ne wo da no so ne wo yire eda wo honam afam ene sunsum na afam ade he na ede pa wada meka se sunsum de ene mo ede eno ye de pa ai but eno no fata se bibi sabesi wo wakwen yesi ya oti wadwuma nyina ase mpacho wadwuma nyina ase ususu se de na ma wadwuma ne se ye para me su se sunsuma wade ma na wadwuma nyina ase na wo su didi wo dayem na sa aduane no hwana na de ma wa na wo behu ana wudi me ho ase midi no obi na de ma wo obi na de bre me dabi me ho ase didi wo dayem timi di ni nyina metimi ya di ni nyina me di ni nyina nti eduba bi wie na afede me benya yare bi na se me ho eye me hene afi basa na me yam so eye me ya me yefu betima ya me ya sa nti ase e basa kwa se kwa se me di mako a me de aduane mako mbebreba nko ba na ma me yefu ya dan ade asenya aja wo sunsun so bone aduane na wudie na sunsun na ne woda no ebesi ne no enya wo sunsun so bia wo be ma ho ejami sunsun so me be ma ho se die na be ma na ye sisi a me be ma no ase ayeketua mpacho eswati be ma no swati ana afensi so ase me ware na ase me no oba ehia ba ko a me dimi ko mi na ba ko no kwa mpo no na id mpacho na ye timi brem den mpacho ti ko ba ko wie no ana mpacho oh isa yare sana na wope mpacho ti ase me bompa ye me hyase me bompa na me ya konchene anti me bompa ko du be busumi ni akire nti na bibi e ka kire me se me fa ma asem no enkoda Sompa fo no mo empaye ni mu a mpacho ai paye na ka jo se fo asem bra Sompa me tu sa na jo be 12 me sa na jo 12 a me bompa na bobia be wa na me da emu sa na yi kire me da emu sa na yi kire me se me fa ma asem ma me da mo na daye ni mu no mpacho ai to daye ni mu se jeso de be da Oforisuo Aboagye na pamfo mpacho ai ene ha your last stop enti eba sanu na me nua ba ko me chiri ba yo ba na msisu mu cheno ka che mi se ne se bia ba sa de na se umpa na aboye no na me ti umpa bo bia ho mum na wa ya de sabe ha your last stop se bia ma chiri fada ma bro bia ma chiri akwa ko pie pa me djuma oh na adwuma na school am bie na ba eti eno a wo da ha no susu no be dai mpacho ai ene no me da bie mema bibi na de gu hu anwumere yi mate o ma me na me ka kire o ha your last stop para we de mumwa me na etiefo ni ahwefo be kai a spiritual marriage for no ba ya me kata o manim na baba wa no ofiri nkran ba ye no ye de aduru kan no abra ofiri kumase ekonkran no de ene spirit no ne da pa ofiri na nwumere de aduru kan ho ebesi nne nyame ya adoma na ya wada ene ye na awotwe spirit ne ma biem obi a wona chiwade ho Sompa Asem Mpe Nipa wona oboa ye
yi saa ya de we firi omanfo so no omo abene ye ha your last stop what na wotwe mienu obekọ obaba be dia dance kama pa yan freno okay hello Katachie bibi aboko de nyame adom boko na mo ho te sei nyame wotumi ye beda ase sempepie no ye frɛ wa ogie ye so ntem Katachie ababa wano a spiritual marriage ya wadane na awotwe no watene nka wo ba ho bagie aduro no oh nyame ya de metene nka pa akosi sei ebida no a oba ho no no ma mo kire no ma de ba ne de in fact kan mu de wose sunsun ni daya ko pimise oduru kurom ni fie next day na wasati aduro no na kupon eni ye dance for oko nyina ye friend no de no se mai intine na maintain nka be bida no ba ha de bia me friend no bisa no se bibia ko so kama ama se de bibia ko fom na meti ase Katachie ya de wani tua ya ye fidie ye mpama boaboa na ne be wura mu brante ba ko so se spiritual marriage di ni nya du ba bi a wudidi wo dayem ajansunsu anso bone ama ne nipadua no na esanse wo ne yesu kire wa ye nisuo benti no na wa ye bi pen no ntino sanse se wo wa koto pen uka so badwe kura yenyi wachinyi da bia da evise wunim de nim abai ya wakoba ne sa papa we de kwa be na de ne befa so okay na mi tie no patience na o bisan say ye mala biane wo da ye mu a otimi dini nyina na kakra meka wo hone say sunsun na ne be da no no na mala biane na wudi nti wo mala biane di wi a ese wo so ne wo be da ono bada wiya afi ade beche no onyama bibiri obi kase baji bibi a wonsanka aduma na wo ya fe de beko fom bibiri ki onyama bibiri because of say wo so won person obaye aduma nya sika na wo atwo ho eti ba sa ono ne beko akopɛ aduma na bele wa na do no nti wo no ne dia nse obeba babu anu ba beda na ye se wo do akampu bibi a ma wo aduma te so sika ni wale ne yere ne sa no mo suntum fo no mo ya we obenya moa yare sabeba yare sabeba na pese ubusani se nipa afidi ina ni sunku jana ni sunku mumpa ni vo mo nyina se munye ni paketwa obi eba honum na obisu kire mu o papa se na kono mo daete ni aboa no aside so de ba onfama nyame yesu be nyame ya o nyi nyame ya no afo wodi akoma ne sofo bia na wokọ no asori eno de ebasa metia haba tiji masa honhom ne nan ne no be da ba be 20 be no mfansi na adwunu o zie ne nya ne se nyame nti bia na se wokọ ahodi ene obi kwa abo ukọ obi kura ho bo be jewu e du kura se be no wa nya de wo hwehwe afiri ho ba o ba ye nya o menyu kasie bia no akase onipa no ko waji bisika kasie duwa mi amoame ne mum se ya boa wi so mo amansan nyina hu se nya fo aboa wayi wo firi ba bia bedu ba bi anokwase ba o ha ye mi se no bo se be ye fresh wenche be ye fresh ya we no dia no ebabro na watwe mienu we ni dia no se wase da bia ne beda mi pa so de o de chiche na sa akaka kra wo ho na no so ne beda ntie ne ka bese mma ne bi gu ne ho eno na be adanse se da bia ne beda ma ne bi na bia ba bia on pay se ba konfan emposam fra de wo no fan sra ne ho nyina na de chia ye we nya be se sunsun ne betimi aba de aka de ye da aba be ye firi ni so noke Katachie ye beda se ye bre ne nti na se ye si frɛ wa agye so no ya na ya hoho a firi se uni ho a yesu ni ho sanse wo mo wo hawo ni amane da wo mo so no empepi wo na wotumi aboaye ye beda asipi okay ni damase mi tie o mona samoa ne bishop lumba ne atifu nyina okay
Amen coming na muna mshuni ese kese. Amen. Okay, kadachi. Twene ani da wa ye monchen. Twene animu da wa ye monchen. Se waten wasum ti apana ma mezentra se ye bre no ya ne ye momo no aha nya me se de obitwa so ntamo omra samo wele yaw do bejo atrema asem ni nyana ye de so ye na trema pa trema je se na trema woni tua kete bo mobum kwa no kwasem mobum kwa na de ayi se ya won se de bi obi obaba bi busa se hunhum na no ene ni so na de ene o se hunhum ede o se no ede pa na ene se na kwa ton san su mi na nka entida na nka o ka ma ko ma nka ma ko ka fa wai onwo na nya no ma na be se ya nka o papa ni nka dem no man na ne hadwen on ba mo we but no mo se won no the problem no ka de we ko na manipa no se be na adwuma nkoye all the same sa na se ba ani na na de be ka cha manfo tifo ne ahwefo se emu nko ba bia se ya bre na mekuku na ho ahwe do wo de ba ye be kan wasem de ne mo no ma bi se ne ya na hadwen yawo on se be me o so oniba aware me nse ne nyina ko se de be ma no so kura so sa otu an kase bibi ni wiase ti man tran sa akwa no ma bi wo ho no a wadwuma ye se ne ade do fan sa akwa obu a sa de obi won so ba wonim to no de bia no de wo na kwa wo se me de menton confirm wo azu de bia me hu sane me wonim de ekoso enti ye beka che nwen asem bia no wo kan wo se wo so dai na bibi ka che se bra e boa mo wa ya de bibi kwa ne ka che se bra no wa cho ba bi papa enti wa utifia wo hwe me no na ye ka che no enye we nko entena ho mo fra mo mra obi be frɛ yo me ba woni ade ade otetewo ti sasem ni group baby na me busa no say ade ne ba so getting to 4 years as a 5 years me bo 6 years tana che obi so te woni de ne wo hu ne ba wotewo bra ye ni enu ni nkomo ne enfa ma obi na no man ko so ya ti oh lost beverages ifra ono ena de durema bitters ena ginger liquor no abegwa so aponto ne abedi ntuo ni nyina no durema bitters ena ginger liquor no do fo twitwa bi bubobi mo nu mom memenu meduru ba bia no na betumi atibia die na said the ginger liquor no ena durema bitters no uye combination no a empaso ko motimi tretre 4 sizes no utumi ko ba bia eyeturu awoto kona wutu e won pane so orofo mo ahoden ko soro wate durema bitters any ginger liquor no we two ana we one e tot na make on de wa ho ni betumi no fa face match no jo 3 points enyo ma be konkan pa e de amount na se wo pub ana se wo support na pese utombi na utemfa so dia ana wo hosi na pese utombi dia yemfre lost beverages ewo ahoma we eso 0242133577 0242133577 osi edurema bitters osi twabi de gina na so liquor no so abadwa so enya asem keto akra orofo nya bia ni bia debi sai wo koto bia no anum bia no akwa orofo bia Ghana fo agyatum bia tetentri di besi ne nananom agyatum na Ghana fo ahoden no eye klobie eno ne yagyatum Ghana enkoto bia nkono ma timpa orofo klobie na mekamfo na mede ama na said klobie si baye no 1931 na klobie ye baye edi ahimu agine din a yidi she fridge ni bi ma no na de ho ate atesuo no otusu ate push ya akono pa na ye wala sai so ya wadentemo no enso ewo ho na ye wo kanwa no eno kanwa ne map and pa your friend take me home omo pepa ni nyina otusu eje push no sa woni fiedu ngotwefo asem koso oba pemfo ntimi enom club ye bi ofalumba jasete no club ye no de anoden pa so bi osirisiri bia no na chese club ye no hwa o pepa eno ti ye konia konu club ye no bidia madika aka twa aponto nya bedi tuo nyina no club ye bitime dia kagiremu amapa bia eno ane club the nation sanka ya we de nkwachi spiritual marriage obo ade aye adumama ye wongofo bibira nyame form so breki anokwasem which of course sisi obi kura afre ahye boso obe yi de afi ye nuane so ya ne mpempi ye taika ya na ye jam se de ye de anudi agro
sɛ ɔmo no da honhom but ɔmo enye wa konhoma ɔmo gye pa sɛ yɛ na ɔmo nye wa konhoma nka wadwuma yeye ɔmo wo baabi ɔmo tifiri honhom to ɔnyi mfiri hɔ physically but spiritually ɔbɛtase wo ɔma mɛwuro ne ho mɛkyerɛw ɛmɛwe ɔmo ani magye na wonya wo ho nkosa but ya amegyina so anye 20 anye 30 yɛsɛ wa anye hwe na yɛde na papa na adwuma nkoyi ɔmo twi sika no wɔ sunsun nneɛma yɛ lucky ma obi a ɔmo gye ɛno ne ɔmo nya nti ɔmo tu saa na mo no ɛno so na ma papa yɛ tu na mo kyerɛ sɛ ɔmo kura de ɔmo tas na ɔmo gye ne bo ɔden kyɛ ne a ɔyere bɛgye ɔyere de ɔmo man 50 cedi kuro tumi de yɛ bibi ma ɔnya bidi we de ɔno wɔgye kuro nsa ma wo bi ni abreki ɔno nko agye akɔ akɔdi nti ɛyɛ nneɛma ɛha adwene bebree wɔ abrabɔ mu a ɔwɔ sɛ nipa yɛ nyina yɛ ahwɛ yie na afei ɛba wakwan mu a wotumi kredi firi hɔ nyɛ saa ɛde nneɛma bebree na bɛnti yaw yɛma yɛn ho mmerɛ yɛnhwɛ ne ayɛ papa yɛ wafiri wetuma yɛ ama papa yi wohwɛ no a isika sɛm nko yɛ nyina akyi asa awe no ama no so ate o ɔmo so ɔmo ho ma yi a ɔmo nya ama nko wasɔre ne dua so kaka wase wabele kra no wɔ wew anti papa watum so aso ne dua so nyɛ sei na ɔte ne nyina ka kyerɛ so ɔmo gye bibi pa kɛse sombo ɛde firi hɔ bat na me adom obi afre akasa yɛ sɔre sida na te akyi nti ne nyina aboa ma papa yi obenya ahotɔ no de adanse aba so mba Asem Mpe Nipa okay ni gidie kura gye ne nkwa dada sanse ɔse na ɔyɛ akɔnkyere na akɔnkyere mu na onya vision no sɛ ɛwɔ ɔba so mpa Asem Mpe Nipa na ha ɛna obenya akɔnkyere mu no de mamusa no ɛnunti Nyankopɔn bɛfa ya nipa no so krache no so sanse wɔn wadi ka hye bɔ sɛ spiritual marriage ne deɛ ɛno kra deɛ wɔte ne tɛ tika wakoma to yɛ mu ate bibia bɛ kama na so kɔte na fon kakra ho ne nyinaa bɛ pagya wate ntini ne nyinaa bɛ sɔre wate obɛ ware am wani agye sɛ maami ensa pa agya wo deɛ ano den pa ka wakoma to yɛ yanko birthday mienu ewo fia ha birthday mienu ewo fia ha nana sika oyɛ adwuma ewo Sompa TV Sompa FM wo master control room or MCA nana sika picture no a monfanto so belated birthday enra na wo se ka ye mawi asema nyina ehu nana sika ne birthday no nana sika ene gina ho no o MCA wo miemia mfidie ni bisu wo ho social media applications ni nyina da amubehu Sompa Asem Mpe Nipa no o kan wona wo miemia ne so ho Nyankopɔn ema no awodapa na o man no nimdia obetumi enso ede aye adwuma na dachi ankoma bi o wade a watumi anya sika ede ahwena busua enoti happy birthday to you na sika obuade se oba adwuma na aba me office ho baba bechia me kama yanko Roman hell bepono so eho ena nana safo woyoba na edru baabi a wo konfantima mu a safo yede to bema yede to oba anuti nana safo o me ma me ne ho aye fese ene eye na woda krupo twedi aponto ne kwanem na onhyira no ade bi ode ne nsabe so bia enye sika se sika ya haban a oma bi mpram no na oma ne tede na onini mfie ne nkwa emmen no man ankwa tenten ahoden enso wom enuti awoda pa na yede ema na nasafo ewo Roma he oyadami ameso yada no na me oyadami ameso yada o firi se wo yeni papa pe de meti ne din no enuti awoda pa ene yede ekoma na nasafo enuti yakon homa ne so obi bia do spiritual marriage bia no medical ka che o se bra na me kwa ahomegie mu no de me de ba ye no se mo behwa no stories na e ba pa ye wo aduro ni bi wo ho a ye de e ma o manfo se wo ton aye nto oba eye wutwere yade emurutum etimi chew e wo na yem susum eno beda maka che se bra me ma wade bi nkodwade eye tie kama koma to ye mwate bibia be kama 0551931131 production line so enegu TV no so ade bi e hawo o pese Sompa Asem Mpe Nipa yetimi bua no sa number no ofre producers no befa na mo bia yetumi de aboa na so abrabo awio peye 0551931131
0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 0355 40 45 26 0355 40 45 26 28 right yanko na yanko homa so hello 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 0355 40 45 28 0355 40 45 28 na yanko enhoma so ekodi nkomo hello ye maju su eburu hwani o ya flama kaka kan fresi tukwamfum pani payenti o no mo juma dia mo dia mo boa pa na ni shira mo bibire ni shira mo pa na wadro na o kanu ne wata kwari jimi yese ni ko seta masenga minye we nanka oma farma ka meme so no what the best send what the beba won't tell nka wa betwro age aduru no to the best send why yo no okay hello 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 Peter Asafumu light yenti o ogure ni tonka mete mai no abesa so onka akoma to ye na inside ye ni ndi mutiye ye toko bi aka mamo ya mi ya na ni tonka papa u chama wenya ya sa ndi umire gigi mi dase no okay ede ya omnu se Oforisuo Aboagye betumi aye ayaresa be yo dia wate hello yeah ma program so wani o what your friend can do can say do me pani pa maminti o hello mitio pa hello twoho free TV na omi ani komo hello what your bema ye ya me mo ado maju su eburu ye ni komo ya ono amaja ko nyina okoluma ana o ma samwa piao what your ko ana yo fo no mo ka gine papa an enya zemo o die Roma dijide na ajino nkwa ena o se wa ba sompa so die no se nya me adi ti bia abe sorry no okay na me ya di o to pri o ma to na se so abe dio na won kwa so o fotu mamu na ma pa woni da de lumba ya fa lumba chiamo nyina efrem tamie ni ka ze friend ma yo tamie u bye bye tamie u hello Oforisuo beme yey amedia ame tungrana fringraizo Mr. Enoch aka Nana One Collections ba ko pe daddy janum de yaboko na ya wara physical yo ya huru ntemu ya huru ntemu nge wara humu na man trentem ngametwan ye na nkaja oso wa wara miensa nyina ja no miensa ni nyina ba kwan bi so daddy yan hwasimo na yen kan yo medie nka menya nka obi basi a yesu to mo na ntem because I feel is yeah different no madam for be was on one wale da menim sika no woni ka me bɔ no bosia wo se he feelings amete wo ka se bi no de he nti Oforisuo nka yenya apotana yɛ sɛ bia me ka sɛ wo bɔ na bi na nso akɔfa asan foforo bɔ no nya sika e mo akɔ homo ɛno so yɛ asan foforo nti ka yɛ hwɛ kakra na ka wo mfeel ho nya ba mane ho ntɔ no obetumi akɔyɛ adwuma kama okay ana obi ya ana wa obi yari o omoda omobre papa aha ena ye de ofre nyina besie eno ti Sompa Asem Mpe Nipa WhatsApp group no WhatsApp group number no mo fanto TV no so mame wadawro ma Sompa Asem Mpe Nipa WhatsApp group no enie 0532 66 3264 0532 663264 we Sompa Asem Mpe Nipa WhatsApp group and then amanfo ebusebusa adwuma de bi be koso e wo Sompa
Asem Mpe Nipa enye dwumadie ketwa na ye fiti ase WhatsApp group no a ye keka ye ho hye ebobo ye ho ye de baba beto TV no so na ya bo ho dawuro eye October bosome no dwumadie chechireche bia ye hyehye na yakoye aye no ano beye dene ano beye hye enu tikada cheko akoma to ye moate nyankopon ewotumi kese spiritual marriage no ne ho nye den che nyankopon bibia be kama wate kama koma to yem enu to bi owo how amane kodada bia no maka cho say ye Sompa Asem Mpe Nipa fa beda ye beboa oni apa asem ne pumasi bre e de ama